Cookie News bezo se na bon sawin lem nei win tu ni 14 September 2024 25 a hita in tu ni hin NATO chungchang ho a hi lawai le Nepal gam sung le ei ho gam sung Lamka sunga Boina ho ichi topic zat chom ho mangcha ho limna hin nei hitin hichiwa hi iga het thei deu khat cha hi le Nepal gam sung Boina hi het so ke wa hi in mi pi hon ke phin na anei win a government gam sung wa leader zat chom ho chong hi tampi anadel do tawe ti ho chong chu imu so ke wa hi in alin hi han aneu hi jong le hita chu gam sung vai po ho hi anadel do wa a in ho na san ge jong a hal pe wa genzi ti a hi kiphin na ananei wa hichiwa lamkai ho ta hin tu a hi ki ho to a Nepal gam sunga PM tha khat anakilhenove ti ho jong hi mo hi in chule NATO in jong tu le tu a hi operation khat launch abol ki tai ti ho jong hi mo hi in hi chiwa hi he deu khat chu Eastern Sentry ti a hi involving operation ho hi anapanove ti a hi in hi chi hi iga he theini diwa chu masanga drone tampi Russia drone ho polena ahung thailut nin NATO hon article 4 pa hi hita chu activate anabolovin ke ho hla na khat an navy ti a hin NATO country ho zo se hin to khom na anane wa hi chiwa thulu na anei dung zui wa chu tu a hi ama ho kinop to na dung zui a chu Eastern Sentry ti a hi operation khat hi anamin vova ahin patkit wa hi ti hi het theini diwa iga se wa hi in chule tu ni thilso ho bang chu ivet na hi le Lamka sunga ki phinna na sata na umin police station ho na san ge jong chu hal ha ding anagovin mi pin ki phinna ananei vin tu chan ge ya hi ki phinna na lai ti ho jong ki mo a hi in hi chung chang ho het thim na divin a hil chet na tabang hin nei hi ten ama sapenin NATO hon tu chunga Eastern Sentry ti operation khat launch anabol now ana hondo na chungchang ho ga sei hitin hi chi Eastern Sentry ki ti pen hin I tabang to gon anei gon hom a hi lo le article 5 pen chu tu a hi activatable gon no hitam ti ho chong hi het nom deu kata sanin hi za chu hi chi NATO hon tu chunga thu na anei na ho hi het thim na divin ga sei hitin NATO in tu chunga Eastern Sentry ti a phone do na ahin bol hi NATO country a cheng ho zo se NATO country a ho zo se ki tho khom wa hi chi Eastern Sentry ti hi ahin pat go no hi ti hi iga se hin tin amasa chu Russia le Ukraine ki dain ki do na ho jong hi het jingu a hi chi Russia le Ukraine ki do na a hi Russia ho hin Ukraine gam sung hi drone ho mangcha hi ta cha phat chenga hi attack a bol wa Ukraine in jong Russia ho hi attack ki bol to jingu a hin Russia hon Iran made drone ho mangcha chu hi chi Poland gam sunga a capital sang wa jong hi gam Lhadoh a hi galeng lut na hi ta chu drone hon survey a hin bol ve ti chu a het phat no wa Poland a ko na hi anaka hla wen F-16 jet fighter ho mangcha hi chi drone ho chu anaka hla wen li le nga lang hi anaka hla pi we ti ho jong chu mo a hin hi chi a hin ka hla wa ko na hi NATO article 4 pa chu hung activate na NATO country NATO gam sunga NATO akiloi khom na leader ho zo se ana to khom wa ita chu tu chunga Eastern Sentry ki ti pen hi launch ahin bol kin wa hin iga he thei deu khat cha hi le chi Russia hi in hi chi Poland ahin to kha hi tain a hi le hi chi Germany France Spain ti ho Italy ti ho adinga chu boilo a hi in hi jong le Russia to kinai Finland a hi in aban le
Poland a hi in Romania hi in hi chu a dinga chu hung boi thim a hi ta in ti chu hi chi Russia to boulder nai dewa cheng ho dinga chu hung boi a hi phat na chu tu a hi NATO country hon article 4 a aki ho hla na dung ji wa chu tu le tu a le thu pai jeng wang chu Russia in zong nang ho against a drone ho chu kimang cha a hi poi ti a jong hi phon ro na na nei saw a hi za chu tu a hi ama ho kilol na chu ipiham iti a hi le hi chiwa iga he thi diu khat chu a hi le Denmark in F-16 ni a hin po do ding aban le France in Rafale thum a hin po do ding Germany in Hita chu fighter jet li a hin po do ding Euro fighter jet a hin po do ding UK in air policing force ho a hin po do ding Hita chu other country ti chu country dang dang ho chong hin ama hi theina chi a hi anei dan dan wa a hin po do diu a khen khat hi feeling ti chu thau sun na ho thau support ding ho thau hin pe ding ho ti a hi ama ho kilol khom na anei wa hi chi boulder dunga hi patrolling chi ji diu adan chu Spain in tu chunga hi abola hi la kit ting la France in a ball kit ding aban na chu Germany in a ball kit ding agalvan ho chu ki thu khomowa hi ta chu pan ala diu hi chilai ho jo se hi hoita ai ta chu a phat chinga patrolling chi a avet la jing diu a guard jing diu Russian drone hung leng lut nam van leng hung leng lut nam a hi lo le missile hung leng lut nam ti ho hi vet la theina dinga chu tu a hi NATO country ho hin ki ho la na khat anei win hi chilai ho hi a phat chenga hi ta chu aven bit diu patrolling chi jing dinga hi thulu na anei ta ve ti chu he theine dewa in se wa hin hi chi kilol na anei pau chu Eastern Sentry ti a hi amen vo a hi ti pa chu ega a he thei diwa in se wa hin tu le tu awang hi article 5 pa wang chu activate a ball set nai lo a hi ti pa chu he thim na dewa in se wa hin aban kit na cha hi le tu hin Nepal chung changa se le han Nepal ho jong hin a PM pau na sanjong ana del mango a hi ta in hi ja chu tu a hi chiwa protester leader pa holoi to army leader ho to hin hungki thowa agam sunga leader phabe ho corruption a ki involve be lo ho ni chu ho si hi tu a hi ang to kho movin PM tha ding in Sushila a hin leng do ta ve ti jong hi mo a hin ichi Sushila hi a history neu cha ga sei be lew han ama hi June 7 1952 a anaping a hi in chule ama hi 2016 le 17 a jong hi chief justice a jong hi anapang nge ti ho jong hi mo a hin aban le tu chunga hi chi leader no Sushila hi 6 month ti chu lagup a dinga hi thlendo ana hi a hi in agam sunguwa hi election chilha a ama hi tundo a hi point election ki boldan hi a hi le tu chunga hi interim PM a thlendo hin ti chu a leader ho kinop to na a chu ama hi a thlendo wa hi in hi zong le election term a hi short term long term a hi lawai le mid term a hi short term a chu 30 days bo a hi in hi chi a hi po in abana chu mid term a chu a hi le 6 to 3 to 6 month a hi kinin hi chi zong he a hi point to a hi ama hi long term a dinga a hlen do hi chi chu 6 to 18 months hi chi a dinga hi hlen do a hi in aban le hi chi wa hi lagup le lasom le lagit sunga kilhen na sunga hi lagup pa hi a hlen no hi lagup sunga hi agang theilam pe na ama hin vai a hin hopma lagup sunga hi agang theilam pe na public general meeting ding general election hung bolding hi chi election a hin bolting la chun
itiam khana mi pin avai hop sunga ama hi adei a hi la ama ya zong hi alhen kit theyu a hi lo vai la ama sanga phazo amu wa hi zong le lagup sunga hi agang theilam pe na nga general election theine dinga hi to gon a hin bol ding hi ti pa zong chu iga he theine de ban se wa in hi chi hi ga velo chun tu chunga ki phin hola a leader pa cha hi in genji ti a kimin vola a leader pa cha hi in ama lamkai na le army leader pa lamkai na chu tu chunga hi new prime minister ahin Lhadoh hi ti pa chu he theine de ba se wa hi in tu chunga a Lhadoh no ama zong hi mi mai a hi po in alang khana a sai kit vai le chun indian content aga sai le han ama hi india gam sunga jong lekha anasima university a hi anakaya neta chu bachelor anachai a hi in aba na chu nepal gam sunga hi anache kina law anasim kina neta chu law university a jong hi degree na kila kina hi chizowa jong chu advocate ho a jong hi anapanga 2010 hola a jong chu hi chi Nepal Supreme Court hovela jong hi ama hi jat so a jong anapang hi ti ho jong hi mu hin a khuti ai le chun ama hin dan hema ma a hi lawai le ama hin corruption ho jong adodalin nepotism ti ho jong hi adodalin political interfere ho jong hi nam sunga ki vai po na hi adei lo na thu tampi ho jong ana sei a hi ni je a chu tu chunga hi ama hi Lhadoh a hi ti pa chu het theine dewa in sei kin wa hi in tu hin Manipur gam sunga sei le han Manipur gam sunga jong hi PM Modi in tu chung a hin vil ha na a chu ku ki te ki hi han lang nei te ho hi jong le I gam Boina hi neu khat be a hin sei a samna iti a hin sei ding ham ti pa hi mei te hi han lang ku ki hi jong le ina nga lel pe no le ina kinep na pe no chu hi chu a hi in a hin la tu chung Modi hunga hi ama hin Manipur gamboi na hi line khat jinga jong amin pha lo wa hin e ho langa chu a hin min pha cha hi le thing hlang le phai chama dinga jong hi center a tok kinai jing a hi ti pa neu cha aga sei do cha hi na hin la mei te gam sunga hi ama ho kinep na banga I ma cha sei do lo pha na chu CM luipa o ibobi sing lam kai na hi media ho ana ko win press media ananei na wa aman asei chu hi le prime minister manipura ahunga manipur boina neu khat cha jing jong sei lo hila anakinung le kit hi wangsit ta hi in phamo jong akisai ti a jong chu demna anabole ti jong chu anapong do in he ho langa pu paw len la len jong jan hi a chu anasai a hi in PM Modi hi chan pi anakinga a kumni zowa Manipur a hin pha in a hin la ami pi ho thu sei minute ni cha jing jong ngai hello hela aman adei chaphep anaki sein anakinong le hi phamo okisale ti azong chu pu pawlen la len jong anadem a hi in tu le tu a hi Manipur gam sunga jong hi go aha zu le jingin mei te gam sung jong hi tui alien kitnin heta chu lam kalang jong hi mun phabe pi ho jong hi tui alien ti ho jong hi mu a hin mei te gam sung wang hi tu kum jenga jong hi thum veilang lin a hi tai ti chu neu cha mei te gam sung thil dan ho update hin bolo hin tin chule tu ni chun Silong khopi a jong Kuki-Zo te kiloi KHOM na KWS in jong Golden Jubilee celebration anamang vi ti ho jong hi mo a hi in ama ho jong boi lo hela pathian lung se nin a program man ho jong lo thing ta in anamang vin anamang chai thei vi ti jong chu in phon kit theu hin tin aba na hi tu ni Lamka Boina neu cha ga sei lo han tu ni Lamka Boina cho a hi le PM Modi mama hi kitnen ama hi popular he jengin tulai hi Manipur gam sung ahin vil ha nadinga decoration anakisema highway dung ho a decoration zat anakisim ho chu mi phabe pi hin ama hung ding ni chu 13 September ahin
12 September zana chu mi phabe pi kiloi khom ho khat hin hita chu decoration hoi ana su set no hin decoration asu set ke wo hi lovin mi property izat ham khat jong hi ana su set no hin hi china chunga hi police hon mi phabe pi anamat no hi in hi chila a mi ni chu tu ni hi chiwa anaki phin ho tu ni a ki phin ho la a leader khat anai dan hi in hi za chu ama ho hin ipi bola I macha Sushila chu namat no ham agang theilam pena nin Lhadoh pi win ti a chu tu ni a hi chi decoration ana Sushi ho group ma chu hung kon do ki no wa lamle na phin na sata hin bol ven a hi le hi china a hi Chuchanpur gam sunga chief judicial magistrate nem kholam thungdim ama hin sign a bol nom poi ti a hi na sata ki phin na jong ananei ki no win aman sign a bol lo ze in hungki Lhadoh thelo hi ti a ma jong hi ngo na sata ananei wa hi na hin la dan pi a I hungki kan ting le government no ya na tong ai ki hi ting le chun ama thu jong hi kil lo hi thil chu a rule a hi lo le lo dung ju ya chi ngai a hi in hi chi ho chu ana savin a hi le mi tampi hi ana lumkim lo wa chu na sata police ho to ana ki boy wa na ki sep to wa hi ta chu na sata police station ho hal ding na san ge jong chu ana go with ti ho jong chu mu a hi in hi china a jong chu SP pan na sata ana tina mi pi ho chu ana hil chenin a hin la hi chi mi pi ho ki phin na chu ana sat wal je a chu a ki phin ho tua Lhadoh dinga ana tiu ho chu ana Lhadoh ta ve ti a jong chu pahum te in jong hi chiwa hi thu sei na ho jong ana nein aman jong phon do na nein tunia pan la ho zo si chunga ki pa thu jong ana sein mi pi I pan kho mu wa mi pin pan ila kho ma hi le thil zo se a hi theilo om poi ti a jong chu ana phong do e ti a hin la zan a hung hi nunga hi center force on curfew ahin koi kit no win curfew ahin koi wa hi le tu ni hi her so ke win Sunday ni a chu ai thing hang mi te pathian ho hi je wa pathian ho in kaya chi lo the a hi po in ho in kaya chi ho hi center force ho in anating kit no win hita chu milham hi hen a koi chu hi jong le ana ban jep kit no ve ti ho hi mu ahin tu le tu a hi gam sungu wa hi PR a hi in itiam hana wang se na to jong lew hen PR mina hi I macha ki sei thelo na ding din mun jong a hi in kana mi te ho ching the hi tin hita hi center force so in ho in kai ho jong tampi ana zep na wa hi press khat jong hi ana zep kha dan wa hi Chuchanpur district journalist union sunga kiloi khom na a journalist Lamka editor Lamka ichi pu thangchin len ama jong hi ana jep kha dan wa hi chi ana jep na wa jong hi a mobile ho check ana bol win lim ho delete nin ti a hi ana ngo win a hin la ama ana no na chung wa hi ama hin ke journalist ka hi in lim ho hi ka news adinga ka ma hi in Hiza also delete thei pong ti a he ana sei na hile CRPF for la Assam Rifle hoi ki tho a na sata na zep dan wa hi in hichi ana zep na chung wa hi CDJ u hon jong demna sangta condemnation press statement a hin bol win hichi chunga journalist ho chunga khutla ho agang thei pe na got na na pi deu atato a hichi hi got na na pi deu hi ti a jong hi analhang so movin condemnation statement ho jong ana so do ve ti ho jong ki mo ai kit ne hi aban kit na chu hichi aso do zo no wa jong hi tu chan ge ya hi mi ahin Lhadoh wang wa chu milham ho iza nam khat an jep je wa chu aki phin ho ma chu tu a yong Lhadoh ke no wa center force ho to hin lamlen dunga hi akisam to ve ti ho jong hi mo ahin na lain achi hajing na lain ahin la ipil thei deu khat chu atho a hi ta in ahin la abana gen thei wang sit itu ding pau hi ikive no angai
ti pa hi I het diwa in phon hin tin tu hin KZC hon clarification a hin bol now press release a hin bol now neu cha ga velo hen mi tampin tu chung PMOD Lamka ahung na a hi KZC ho min sit na dinga hi thu azat zat ho jong hi anaki saido kit dan a hi ni china chunga hi KZC ho in clarification a hin bolovin mi tampin ngo na KZC chunga ngo na bolu chu a hi le KZC te hin PMOD hi nga hi sum akila win hi ze a chu modi langa pangu a hi modi support na pangu a hi ama ho akam ki hup na jong hi athip naw jong hi sum tampi kila je wa I macha sei do lo wa hi ti a hin la tu chunga chu imuso ke bin KZC in jong memorandum api in aban le Kuki MLA somon jong memorandum api win a memorandum pi utsu ki bangso ke UT with legislature separate administration chu ki thum so ke a hin ama hon jong hi chi chu ana thum a hin la mi tampi hin KZC su min sit na dinga hi KZC te hin central government to ke ho to win sum tampi ania win hi ze a chu ama ho hin I movement chung sang o ima sai lo wa hi ti ho po hi ngo na bol wa hi lo wai le tu chung PMOD hung na dinga hi decoration ki bol na ho hi han a hi lo le lamlin ki sim na ho yan project za chom ki nei na ho a hi KZC in sum akila a hi ti a jong hi ngo na bol dan wa hi in hi china chunga hi tu chunga KZC in hi chi clarification hi a hin bol a hi in ama hon a sei na wa chu a hi le clarification a hin bol na wa hi decoration ho hi hen road construction ho hi hen a hi lo le hall ki sa na hi hen izakai hi government authority hon a bol lo hi in ke ho ka ki kum naw I ma cha boy hi za a chu mi pin social media mang cha KZC su min sit na dinga hi chi to bang thu so na bol ho hi thil di a hi boy hi chi ba hi KZC ki kumna I macha boy ti a jong hi su thin na a hin bol ve ti chu I het thein diwa hi chi KZC chairman pu henlen thang chairman a hi in aban le thangjamang general secretary pu thangjamang general secretary a kona thuso ki mo chun hi ti hin a hin bol ve ti chu niga sai the huin tin hi chan chu tu ni Kuki news mangcha a Nepal gam sunga Prime Minister tha akil hendan chung changole NATO in operation tha khat lunch a hin bol kit ne ti to e ho Lamka sunga Boina za chom ho hilchet na in bol theu hi chan chu in tin tuni Kuki news hin ve a ngai hlo ho zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathenin phathei na bo jing taw han